Dobar dan, dobrodošli na Izičić, Agencija za nekretnine Novi Dom vam pokazuje još jednu prelijepu kuću u ugodnom mjestu Izičić pored Bihaća. Kuća se nalazi trenutačno odnosno na 750 odnosno 745 kvadratnih metara zemlje. Kuća u tlucu neki 120 kvadrata sa garažom, kompletno završena. Tako da je to jedna jako interesantna kuća koja ne samo da bi mogla biti kuća, već i vikendica. Nalazi se nekih 9-10 km od strogog centra Bihaća, u blizini graničnog prijelaza Izičić. Parcela je ograđena i održavana, tako da je ova kuća jedna lijepa investicija kao kuća, kao vikendica, kao mjesto gdje se ugodno može živjeti. Sad ćemo polako otići u kuću da je pogledamo iznutra. Vani je postavljena demit fasada sa 15 cm stiroporom. Stolarija je plastična. Kuća ima na svim prozorima ima roletne, tako da je sigurna i ugodna za zaštitu od visokih ili niskih temperatura. Evo ga, sad ulazimo u hodnik malih iz kojeg se sa desne strane može vidjeti jedno malo kupatilo, toalet, WC, da ne morate ulaziti u kuću za svaku sitnicu kad treba topliti ruke. Kuća je bazirana centralno, tako da dnevni boravak sa etažnim centralnim grijanjem se nalazi u sredini kuće. Iz tog dijela se može ući u 4 spavaće sobe i u kuhinju. Kuhinja je kvalitetna, nije ništa spektakularno, ali jedna fina kuhinja, funkcionalna, koja se može koristiti za kuhanje, prilično moderna i ne mislim da je bilo potrebno da je se uskoro mijenja. Polako ćemo obići sve sobe. Ovdje prvo ulazimo u jednu sobu koju su ljudi koristili kao mali dnevni boravak, ali mislim da je ovo više pametnije bilo iskoristiti to za jednu još dodatnu spavaću sobu. Pored toga ima još 3 spavaće sobe koje su malo manji. Kroz sve sobe razvučeno, odnosno postavljeno centralno grijanje etažno, tako da je ovo kuća bez bilo kakvih ulaganja, odnosno odmah može se useliti. Podovi su laminati, tako da ovo je nešto što kažem ne daje neku veliku vrijednost, ali je funkcionalno, sve čisto, sve kvalitetno kupatilo sa bideom, toalet, opet kao što sam rekao centralno grijanje koje se može koristiti i za grijanje vode, za kupanje i za grijanje objekta. Znači sad ćemo još ući u ovu još jednu spavaću sobu koja je tu. Kao što sam rekao, ovo je nešto što bi se moglo koristiti kao dobra vikendica, kuća za život i jako je dobra cijena za ovakav objekat. Početna cijena za ovaj objekat je 62.000 eura, tako da mislim da je cijena prihvatljiva. Pored tog svega ima još i jednu garažu. Sad ćemo polako doći do te garaže. Ta garaža je za jedno omanje vozilo, to je željezna garaža koja pripada ovoj kući. Kuća je jako dobro održavana, što je jako bitno za bilo kojeg novog kupca, te sami možete da vidite kakav prelijep pogled ova kuća ima.
Za sva dodatna pitanja možete se obratiti Agenciji za nekretnine Novi Dom. Sve informacije možete vidjeti na novidom.ba. Telefoni 066885399, 062708427, te možete poslati upit na mail info@novidom.ba. Svi ovi kontakti imaju Viber, Whatsapp i druge metode komuniciranja, tako da možete nam se slobodno obratiti sva moguća pitanja i podpitanja. Puno vas pozdravlja Agencija za nekretnine Novi Dom i želimo vam ugodan dan.